Kajing sateng bermenra kampen roy kamtam benchna nas yang surok rong ki surok kali ki penyeso bat penpoi ki bebun teli ki snong kala pen ki wen ni ki nong ilam snong ki ba angnut bagi para nong snong kin suk hakalik kawan jungki kane kamat kala pau hakawe ka thaing ka brang hap opok umsning constituency Riboy district hadin bala sapriang stat ling baglat patai khubor bana kalyang ki snong ki bayai lingba ka surok lum ka a kimut ban boycott ya ka election arjar arfly namar ka jingkular jung MLA ba Jason S Molong shwa ka election arjar pra ban pendap ya ka surok menta kasi ka arpusan terik noilar pat ka dorbar snong lum ka a ling ba rong ba snong uba ronat lingdo haka jindor ka lang khot jung ka snong kila yo jintep bo MLA la shum khya bal khot tendar na ka bentaban penbahano ya ketika surok shwa ka election arjar arfly kabagan ne ka jingkular ka srim thek kum haka election jung sam arjar pra kum utai urang ba snong la pan paw ya ka jingkup les ngungu ya MLA hadin bo la shum khya halor ka ne ka benta bat ula ai kublai ru ya ka seng HYC ka bawan ban kersan lam yaki I play di media dari Riboy News buat City 7 ya gajing pelak por jong ki ban yang kendu yang ingin song sinong bidi bat bor ke bing penmi menim pesi nam tagan ek surok nyimla klem de pau gajing song ba Jason S Molong ya ke balik tres tom nak benta ban penyo lem ya gani surok ke balong repair aswa gajing sang presbytery bat ila no senyang ro bidi bat kempat nak benta ban pentut ya ki nala ila no senyang lagi babun mentana ke benta ke imlang salang gajungi Henry ke ba ngimut ani ngidon ban keren hakini ke step kalong hagdi bat kini surok ke bingil penmi minin ba kini ke surok kalong bawi ni ke surok ke ba ni ya ilenti de ke babun ki snong tup ka nartap ka solai ka lum ka arendi bat ke mong tlen bun ki kana school ki yang ni namar ke don ka school secondary ni po marngar kasing Alfred secondary school ka Burkhat Sri secondary school bat kasing kadep secondary school te barok ginong sung di bahap agini area kiatnya kini kalenti jadi ing taka daw bangi penpau agini ke por bangi don ke jinsong pia ke bensim aga benta agini kitang aga benta agini ke surok to aga bidi bat kani ke surok ngelayo sngew bat ngelayo ke jinsai na MLA bagi ladap ban approval satang ban khot tendar nak benta kan surok ini kan pau gajing songu bagi ni surok kan longkam nani kan ya syafrang haswa ke election MLA arajar mulai to nyelayo gajing pensai tendiat nak liang bu MLA bagi ki nongbut ki jongu kila pensai bagi ni surok kan prikam haswa ke election arajar mulai habis ini bat ka sanction yang pada yo ke jinsai mereka kilometer kalong 100 kilometer ka ba wan na sarik kusi syarut lumka na ke skim PMJSY habis ini bat kini ke surok yo na ke skim BRGF hosnem arajar kan ru kan nyo nadu kata ke snem ngala sya ino syak ni hadin kita nyo kan ke jins ni kadon kan ke jinsang presbytery ha ke balang ke jongi yang pesyang benikran MLA lang dekat bos sekretari they claim kena no application ila koloi ban repair but kalong ke ba langlong haduk menta bengila banyai banjang yang nek surok abide bat kajing ke binyo mat nek nek surok kalong ba abide bat kakit ke ba don ki pang di bestom hak poslap minhab banyara lagi briu ban habe sina da ki tiar lamar ke jimbum lai kali yang nek surok kujungi nakaliang jonga kumu ba snong ni kentu syak sarkar ba nak sarkar MDA tapi sang ba bancim kialem nak benta kan surok jongi kenang ba nak benta ke jingsuk hak kene ka than jongi to nakaliang jongi ki sau snong hang ne ni don ka wi ka jing snok tilang kan rei arabidi bat kene step ba kini ki wi ki dong ba snong ki ding nong trek kam sarkar yang bisa melak menangkat batni teki don kajing snok tilang rengkat batni nama rubah kini surok kawan nang tinas repusi syadu shalum ka